Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Aridengpen, Karbi Anglong Autonomous Council Minibus Service Kangpu. Tengkera langsung sisi lining irrigation scheme klaim pami medet pura akoi ke klang apathak lamplar kipi. Duar Amla MSC constituency Bhok Songalong lang Okaso Keron. News time along pen level urban groupi non beer tang pen RJ tha. Karbi Anglong Autonomous Council Transport Department at pen jakong ni pai inquire arni. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Arideng pen home thom minibus kang pupona birta card news asai hempia pherang ke pen birta nang pali. Labangso Karbi Anglong Autonomous Council minibus kang pupon amai long EM Pradip Diffusa pensi mai chari ponlo. Mai along aluhiaman pengat chitong dun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang EM atum Jagat Singh Ingti, Roton Teron, Amar Singh Tiso, MSC Adum Pavitra Rongpi, Ram Singh Demong Lapen, Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Pen Chenglok Sai Pumaraltum Chetong Dun. Karbi Anglong Autonomous Council minibus Thop Kapachileng Jilake, Ihumabang Umpanay Pen Nili, Adun Tua Humabangki, Difu Pen Langlok Soan. Lapen, Ihumabangki, Difu City Service Lapen, Assam University Difu Campus A. CEM Ronghang pen mai along lam thike jai pon ke nona mat bas kimi hup thom an se ing pupon chatlo sitame chingwai bomlo nona kimi Karbi Anglong Autonomous Council bas hum cap an ke nam jia phan pusi CEM Tuliram Ronghang pen pherang kya thengno lam thike jai padu nona ke la pen tum nona ku ke hum wenang la se pun tum ko hum ke nam ji non prabin ben nam ko ta sa batang ka bechilai nam ponno ko hum non prabin ben ko nam pula la se tel prabo Laben bas ke the supara sonong itu Karbi Anglong Autonomous Council ke ne konji apani tum puri kon momno laben prabin ne la bas tamen la soning kanang bong tu ki konji aphan along apre ke chehla deuri dei thora son chuki hola son laben ke hu rongbong khada son laben ke west Karbi Anglong tame jirigen deng son umpanaya son ambren son khanduli son lahai nitum bas ke pije pan nak so super ke pije pan Karbi Anglong Autonomous Council pen hum cap nitum non titik kon momno pen prabin ben nami tel hum thom na la sa pije ne non ko ke hum thom la ha ke cheng la la se fasa matangka chuni atangka ako non ako hum truck non prabin pen la sona basang nam la pen ke hum cap pen ke super ke nam ye pat dem Karbi Anglong Autonomous Council pen West Karbi Anglong District Ronghang constituency angkang dongkamukam along ke dabdang jakong ni paisir cap arni contractor Dhanon Bepen ke claim pon CC lining scheme ke claim asai ke oi tactic lan chota kali ke claim asai anta patang pami mendat pura akoi ki pila ke hok kali pasi jakong ni pai crescer cap arni rong asora tumpen ratang no pachini Tengkera langso hawar sai chutikia rat atumpen ki pachini atenge ke dam tang ningkan hini aprang ke sai katikia rat atumpen anakisu chetong nanglo sita me piningkan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pen abarim Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Mate MSC Horan Singh Bia tumakirap pen labangso CC lining irrigation scheme kahino eta dimalong an selam ponlo CC lining alang ki pon adolong kidokok pen sok chutiki long lo pusi sai katiki lapen rong asor pen uthot pherang kya phan than pachini thu 2018 aningkan sami sar nangkang hon sar Horan Singh Bia nangkang hon nakajinsu ajoy ne pen litum irrigation alang teng nang bonai pilo ampen ke asona bonai pilong ke tum rat ahubidha mangke non itum tractor tame idiang bong juipun lang mi lang tum kadu ke long lap lon pen ke dorde hang nat ave itum pen gate nang bonai pita alang phang lang ni phang churu lo pen litum teng lang suarat ahin pen kiti yok ahin pen ta litum tuning rilo mane out of tender bangkalang mangi sisi lining mana kenel chona sami la headwork mangke litum pham order abi la so yoni si sanang kirap kang ajoini si litum pham headwork la jarsu nang bunai tikang lo la so ajarsu sanang kirap ajoini nang kilang dunai na palam kia si ansi kidam tang tarik sirkep arni alang tum news kat news fan chehang si alang tum itu man lam kia pabon sami aron repen si alang litum hanang ladak a contractor ham bondai lo asik claim chok chip salang litum dak ni lo sitame litum alang li lepu pusame litum rap ki claim ke dam kitiok aja arat atu mangke litum mangke miu la pusicu miu ampen la misen lo polisi litum kadui ta alang li pan churu lo la si
Tenglang suara kadu kita non sistemi langot sektor gute sok ki gute tanang tum teknologi. Litum non seka coba plot non mata foto mata utai men lang tum teknologi. La sing tum coba be pin pen tenglang suara tum arang di pam. Si lapan si cuning si kurwang tu. Sampai an si Orang sing be itu rongkang IM atau rongkang MBC pan sami coro lol an si litum mak aku an si a develop la so irrigation panang ke langi pan lang li pan ta cuning pon ta litum rat pen ta cuning pon alang li pan ta du. Nasi, letum kitiok ahin pen, malah letum la longle kidu kipuan la solang kelong arat an ting letum kaduri cetong besit la so report ang kidu tu. Cái việc kẹp ăn nhỉ, ăn thịt bù, bằng cái lăng chốc vậy, là bằng cái lăng cái này, giá lệ như cái chốc giá lắm, non đầm tăng cái chốc, ni là bên lăng chơi lăng ở bằng cái adu kita thelong phong adu ta alang sai chiti long tang lo lem long tang lo adu kita hala apang kai sirket iku alam bangge ania lam bangge la kali ho kali la masih adu kita cini phong la tum sa itu iklan kita malang ni ke chok ti la ke ho kali andam lo Eric sirket dak news long ki paklang so lam ke ho kali là cái bang tung rong khang MEC aphan làm kỳ làm phong apa bon ya fansi làm hoi ki pipon apen non dak ilitum tengalang so kiti klem ke dam tum stame thangnat rong peng ke thangnat kapasik sat bon ave lapen làm kỳ làm phong bon ke pon yi ave athela dak ke bang làm kỳ làm phong kapa bon pon yi ajo ni si tarik serket along ke kapak lang ponco lapen kiti ke klem ke dam tum same candle pusame ke klem ke dam misen lapen nili marat tengalang so solo ni kita masih jormo lo nili tengalang sorat ke same thangnat objection pi nili ninghang he lapen ke klem ke dam thumasi nili kurang thu pajir thulo West Karbi Anglong District Duar Amla MEC Constituency Phok Sangalong Jakhongni Phai Christer Kep Arni Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Tuli Ramrong Hang Kijalin pon team Karbi Anglong hinpen adon tin mati arong tinalong lang okasu keron ponabar sai ke denga birta Card News Channel pherak ke Jason Inghipen birta nang pali Duar Amla MEC Constituency along lang ok ke pangreng avar sai ke mathapen Karbi Anglong Autonomous Council along Fishery Department in charge EM Rup Singh Teron lapen local MEC Prabhat Chandra Taro hinpen beneficiaries atumaphan lang okasu keron asai deng ponlo Duar Amla MEC Constituency MEC Prabhat Chandra Taro arideng pensi bangswa lang ok asu ron ponlo kado kabe pharu isi beneficiaries atumaphan ron ponlo halapu lang ok asu jon pharu kidu nang jelar jon chok kep lapen jon chok si kep anvet kidu chota jok MEC Taro hinpen aning kang samse sitami chepaklang ponthu lapen lang ok asu suppliers atumaphan sodak pen monon phit lapasona sai ki claim pon pedet je phanta ki pachini pon padu Normalam sopor phanbir ta moing monik sina As per orders of the Honorable Supreme Court, the complete draft NRC will be published within 30th of July. At this moment, I wish to inform the public that the draft NRC list that we will be publishing is not the final NRC. It is a draft NRC. That means that applicants who do not find their names in draft NRC will still get a chance to file claims, meaning thereby getting another chance to apply for NRC. During the process of claims, the applicants will get full opportunity to adduce all evidence to prove that they are genuine Indian citizens. As such, applicants not finding their names in draft NRC have no reason to worry. Final NRC, which will be published only after disposal of these claims and objections, will not miss out any genuine Indian citizens. Further, public will also get opportunity to make corrections of errors and spellings, if any, occurring in the draft NRC. Provisions will also be there to file objections against any ineligible entries. I would like to inform the public that filing of claims, objections or corrections is the legal right. Forms for filing claims, objections or corrections will be submitted at the designated NRC Seva Kendras. After some time, we will launch a separate publicity campaign on the manner of submission of forms, their availability and time schedule, etc. NRC officials will also organize meetings and training sessions at various public places to enable the public to participate in the process of claims, objections and corrections.
It is hereby informed to all the repeater candidates of HSLC examination securing 50% marks in repeaters examination can take admission in Arts and Science stream at Kanak Klata Junior College, and those students who secured 45% marks in the same examination can get admission only in Arts stream. Hostel facility is also available for both boys and girls students. Regular candidates can also apply for both Arts and Science stream. For more details, please step in Kanak Klata Junior College, MG Road, Ward number 5, near Shankardev Vidya Niketan, Lanka. Contact number 8628735290 or 8011979888. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu Tharmit Aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok Ong Dung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihanamo people thalbir talang wangthulo. Lahori Khat Mondol BJP Yuwa Morcha Mai Prasanta Deka Aphan Gari ke Tongpen Apran ke Dama Birta Jakoni Phai Khresir Kep Ani Card News along Birta Nangli. Lahori Khat Mondol BJP Yuwa Morcha Mai Prasanta Deka Aphan Gari ke Tongajok Apran ke Dam. Labang Solam ki Morigaon Amsoy Gate adungalong tractor ke Tongpen si Apran ke Dam puse Birta Riptun Long. Hamren pen kilometer thom ke brapri an kahilo rong pangpong hitialong jakong ni phai Khresir Kep Ani Chingthur All Business Association ahin pen mai padu ponsi kewang jilang Ani Meghalaya hoi kidai rong phokep aral atum chujor chulang ahin joy ke joywan kidu jiaphan mai ke padu pona birta Card News channel pherangki hundor kropen birta nang pali Bang sosong kedam dang suri hinira kretroxia ning kanam hang pathek ponsi karbia khaye tumta chojor cholang hin anat anso se ki paprang dun thuje phansi am hang pathek ponlo analo porphai kreni apor pen langmi pi Chingthur All Business Association amai phu bikram teron pen mai chu pham phu ponsi ongdunga pharman bang phumati chojor cholang anat ki thir klong abang phuatu maya long chetong dun Bangso amai long kachiparai pon laki Ladakh ke boche barim atum chojor cholang hin RDP dun si angtan pen ke wanga chojor cholang atum aphan khangnang po methang karbia khaya phan chojor cholang ki claim pon ajok chirai kom dunang po ka chojora son do sitami te bok het ka chojora dim avedet lasi bangso over sai bipon nang pola pen karbiang long autonomous council pen ar pheka mohola tum aphan langdun pamisi kitiki vek arat atum mesanador pen chojor long nang ji puhenlo Maya long alang litum pen kachethan pon atengki Karbiang long autonomous council pen ar pheka mohola phan ador ki thik pon ke sika lakpho trok anwet bon setami mohola tumabang kilong dunangji pupen ajok sika lak thom ke plikep an pidet la so jok mohola tum abang methangale ke padu jia phan rong so kiduk khrup atum pen kachuti ki vek atum long pen jum heka dor be sikai ta kinam padu la so jok ong dunga rong arat atum ke katiki pen chipleng pledet la puson ta do kok titi Kedam tangan ningkan akili ar phekator ki juma jok ongdung ar phekati kia tumke kaphere aphon ta do koklo lapusi birta ripdun long lasi pininga ningkana bangke Chingthur All Business Association pen patir pipon si ar sik jik pen chesong dunji pusi mai phubikram teron pen pachini nilitum la soa business association kosong si chiseng nang kok malam thegela puhilo la pen nilitum 2016 aninkan si seng lo la pen seng net pen aphinon ningkan ke thompleng podok dok lo kopi posi tum seng nang kok malam thegela helo ilitum karbiang long along ke longa song hormu dopik
ฮันโซอาร์เพกไก่โพอิงหินเป็นเจงล็อกเกลองอาสอนอาสอนดูปิกวันสตามีอิลิตุมการเบียงลองอามาร์เก็ตอาเวเดกัจจิวร์กัจจลังอดีมาเวเดลาซอนสินิลิตุมสุกัจจิวร์กัจจลังอาไทยนิลิตุมบิสเนสดักโลเคลาตุมยองสิเคลมเทโลปโลตั้งแต่นิตุมอันโซเซียคิดเฮียบิคิดเฮียบิสเนสต้องสิตุมเคลมปโลเตดักกัจจิวร์กัจจลังอดีมโดโปลาเป็นลาอันโซเซียนิตุมลาโนเวกิมียตุมลาโซบิสเนสคิเคลมเป็นอาลูอาเปรกเก่งกามกัจจิวร์เทคเป็นนิตุมเบลกอากามามุงนิตุมกัจจิเคลมเทคเจียฟันสินิตุมลาโซบิสเนสกิเซงอีโลนอนอันละซอสองลงก้อนอังกังสิกับปาร์ลูปน Nilitum la so business angkang nitum rong pokep an bag doji rong pokep an bag nilitum so business association angkang la so lo do nilitum dak local atum yong si business hedung a business do polote halloween pen business ke claim ji atum nilitum dak nilitum along an wang po la pen ke dam tang chuning ke dam tang aning kan Rajasthan pen nilitum dak business ke claim ar ke claim ji aphan hedung malwari tum dak gudam nang doji phan wang lo la pen chuning do lo la son ta thaksi nilitum tak abot idun je Meghalaya ko song si developer an malang latum hadak mene kachiwar kacholang adim rata tum sai kachuti ki atum adim kachiwar kacholang adim do alang latum ar phega bojar polote mojong along ason ke alang tum lokela bojar ar phega chiwar adim hadak mojong halo lapen hanso polote adak hoirang bong padim alang tum hanso kati ki atum hadak si chiwar dam long lason ta thak sini tum ta halloween pen ason business ki thepu itum da lokela tum si claim thailo polote ni tum lokel sai kachuti ki atum ar pheg punon hanso punon sai chuti ki tum da lokela long si adot hedung pen chiwar long po bosin tum mathadam la penjeni to mako isi matha dolang thulang ar phek ati kia bang rong asor ko anane sai ga chuti ki du bon sitame council penang pang dak po mohol tendar ang pidat po mohol daratum tendar jobdun po council pen kapang dak abang ke gopine lak thom lak thi pang dak po bon sitame hala mohol daratum mang ta tendar la chupalong dun jia phan lak thom kep lak thi kep lak phokep la son kadim ki jok dun ko pala tum chupalong po la pen la tum chupalong lok pen a phi alang le tum la su ka make up jia phan ke alang le tum chalan sita medor pa sudak po tipis ta medor pa sudak po kai laso chalan tip yong sia dor sudak lo polote rong along bang ke hala sai ka chuti ke tum ke ador ke kompensi lang tum ka chupe mi abje phana le tum ador ke kompensi ar phek nam da diti lasi lason da thala suka che songa phansi chuni ri lo de kar biang long ang kang ar lo am hol dara tum phanga chuni ri dun lo hello non pi thot ke bang jia ning kana bang ke non tendar ki pi na le podok dok lo sinong ka chuni ri dun am hol dar bari no chuni ri lo non e phong ki yok ya bang ke la an la council penyong si kusoma ka declare kapang dak la so ang bong ni pini lak thom lak thi pata la te bok tere ang bong an si lak non mohol da badin tab yok long choji yong si la pen abat ki yok dukok polot ni tum business association belang tum so dak pen sayi pusit tum business association pen chirai pon biota bang gelap mas kang ton moniklo domi thakmi kardo